Ukoliko vas na putu pretekne auto, koliko se brzo on kreće u odnosu na vas? Pretpostavimo da se vi krećete brzinom 80 km/h, a da se dotični auto koji vas pretiče kreće brzinom 120 km/h. Ove brzine su brzine vas i drugog auta u odnosu na okolinu koja miruje. Ali kolika je brzina kojom se taj drugi auto koji vas pretiče kreće u odnosu na vas? Hajde da prvo obeležimo sve ove brzine, vodeći računa o tome u odnosu na šta su te brzine izražene. Vašu brzinu u odnosu na okolinu ćemo obeležiti oznakom V10, a brzinu tog drugog automobila u odnosu na okolinu oznakom V20. Kada se upoređuju dve veličine, na primjer dve mase, da bi vidjeli koja je od koje veća i za koliko, jednostavno od jedne oduzmete drugu. Ako u jednoj kutiji imate 7 kg jabuka, a u drugoj 5 kg, za koliko kilograma je više jabuka u prvoj kutiji? Pa za 7 minus 5, odnosno za 2 kg. Isti princip primenjujemo i kada utvrđujemo ko je od koga brži i za koliko. Dakle, ako hoćete da utvrdite kojom brzinom se drugi auto kreće u odnosu na vaš auto, odnosno koliko je od vas brži, jednostavno od njegove brzine oduzmete brzinu vašeg auta. Ali, pošto je brzina za razliku od mase vektor, to oduzimanje moramo obaviti vektorski. V21 je brzina drugog auta u odnosu na vaš auto. Da bismo pojednostavili objašnjenje, u svim primjerima ćemo smatrati da se tela kreću u istom pravcu, pa ćemo vektore koji imaju smer u desno uzimati sa znakom plus, a vektor koji su njima suprotni i pokazuju levo sa znakom minus. Pošto su na istom pravcu, treća opcija ne postoji. Dakle, vektorska jednačina koja nam daje brzinu tog drugog automobila u odnosu na vas bi u skalarnom obliku glasila V21 jednako je V20 minus V10, jer oba vektora imaju smer u desno. Ukoliko se drugo vozilo kreće u suprotnom smeru od vas, odnosno vi se mimoilazite istim ovim brzinama, njegova brzina u odnosu na vas je data istim vektorskim izrazom, ali sada, vodeći računa o tome da brzina tog drugog automobila ima smer u levo, u skalarnom obliku nju pišemo sa znakom minus. Pa dobijemo da je brzina drugog automobila u odnosu na vas V21 jednako minus V20 minus V10, što je negativna vrednost zbira vaših brzina. Kompletna lekcija zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.